Danas ćemo imati jedan lijep porodični dan i testirati strikine živce. Stani! Okej. Haj sad crkni. Zadnji će ti biti crk. Ja veramente mai. Da što si više srko za mojim stolom, poseri mi se u usta. Da Bog da bio potpira za džehennemske vatre. Striko, bil mogo dobiti još tanjir supe? Supe hoš. Hoš supe. Šta ti je, Striko? Oh my god, what is that? Stani! Evo jedi da zadnji. Gdje ti bilo da Bog da? Aj, Striko, brat. Striko, čiji ti ovo konj? Evo, sinko, taj konj. Kad sam ja bio dijete, nije bilo igračaka, pa je to meni mati rahmetli sašla. Ja sam se sa njim igrao. Jedina najdraža mi igračka bila u čitavom mom djetinjstvu. Oj, konj gorio, šta napravi? Šta napravi gorio u džehennemskoj vatri da Bog da, a pogin će sada. Pa nisam školovala. Marš! Bježi tamo! Nastavi se s očiju! Jeste, Striko, lijepa stolica. Lijep, jesi. Jes. Šta ti je? Šta ti je? Što je bila? Ina bila. Viđaj sad kad stric uđeše kako je. Sad mi se nekako izađeš ko gladno. Nemoj me jahati! Idemo se brzo pretplatiti na kanal, a ovdje pogledajte od mog Strike pjesmu iz inata.